subscribe, comment na share. Comment na share. Kavugira rimwe. Patukora itu. Yego. Tomati na share. Mana mfacha, mana ndengera. Nitwa Ndicunguye cyankorote. Nitwa Ndicunguye cyankorote nakawanuruka muri utakara ya mbere. Yarukuno efo baranyanje cici. None se irandirimbo sibyo? Nyine wayikoze ushingiye kuki? Nayikoze nshingiye mu bantu nyine mu bantu bakira imyaka 30 bakarabona abakunzi. Noneho nayo iraheri turusori kuri wowe. Nayiririmbye niye ngamije kwiciraho. Wabishyizeho kugira ngo abantu bumve ubutumwa neza. None abantu babakubwira ko bayumvishe bate? Neza kubera nanjye nakomeje kubakunda. Nawe wakomeje kubakunda. Ariko ikibazo cyane abashyize iminsi mito ashora indirimbo. Nabuca umuntu twafata n'indirimbo. Ngenda ndashaka dukora n'indirimbo rero. Ndabyemera. Okay, banza unandirimbira akantu gato. Nawe ndenguririmbiraho gato. Uye duhita tunabihuza. Cyangwa mbanze? Mbanze? Ngiye rero nge nta ndirimbo ngira nicyo kibazo cyane. Ngiye kuririmbiza abandi. Ndabyemera. Banza ahubwo. Banza nonge nkurikizaho. Nonge numva mbikoze nabi. Utavuga ati shawe ntago uzi kuririmba. Naribi. Banza dukubitireho. Mama chitangacha, he chitangacha, mama chitangacha, he chitangacha, mama chitangacha, he chitangacha, mama chitangacha, he chitangacha. Mama chitangacha ndakukunda cyane ibihe byose ndakukunda cyane yo nkurebye numva nkwishimiye yo nkurebye numva nkwishimiye cyane umutima wumwe muri njewe ndakukunda cyane mama chitangacha he chitangacha mama chitangacha he chitangacha Karimo ni keza. Karimo ni keza kabisa. Iyo ngora isohoye cyangwa ushaka kuzakurikizaho. Iyo taka kurikicaho ariko nako nayibonera ibice. Ibindi andi magambo kugira ngo iryohe neza. None uzakorera irasiri yarakoremo bayita gute? Ni kiti cy'inyoni kubera twari tufite ibyuma byacu bica kopfa. Nuze harabanje no bara ama studio nga bafite ngakuko bitanga amadebe bakwita amajerekani abandi bo bacuranga gitari gusa ngo bakakuri coding na telefone bo bakoresha iki? Kwebwe twari twifitiye beat yacu. Ni beat yacu ari uwitwa Papi yakina komedi ari uwitwa Korote yakina komedi abo boce nyine bafite ibikoresho byabo. None ngo wumva uzagere mu muziki yawe kereka nabonye umuntu tufatana kandi kumvike ko tugiye gufatanya. Tugiye gufatanya nyine wowe wumva mu nzozi zawe ubushobozi bwabonetse wagera nkaye nakakarara kuhanga indirimbo ntago hagarara kubaha imizigo mpaka. None iyo ngeri za twijya none baririmbira ko ya indi yasohotse ko ya indi yasohotse njye narayumvishe ni ya danje we babanze bagiye no babanze bayumve fresh ubundi. Mana mfacha mana ndengera mana mfacha mana ndengera nitwa Ndicunguye cyankorote nitwa Ndicunguye cyankorote nakawanuruka muri utakara ya mbere yarukuno efo baranyanje cici. Ni cice mwanzi nagaco ubanje kuduhaho. Aho nagatero ka mbere. Rero dukwiye gatero ka kabiri. Ka kabiri. Kuririmba ngewe nako nzapfa kuririmba. Utari kumva beat. Nakari kugenda kuri beat yanje nako nakuririmbira. Nsane beat hano ducuranga rero tugenderaho. Nta phone ufite manje. Okay. Reka mukanya turajya kureba turajya muri studio mukanya sibyo? Kuri YouTube mutereho mwandikeho mana facha by Ndicunguye.
banafasha Ndicunguye. Bose hari izindi ndirimbo z'abahanzi basanzwe wabuze. Aha, ikindi ndirimbo z'abantu basanzwe zatwitse. Kimana nta kibazo cyangwa izihise. Umuhanzi uzi utaririmba iz'Imana nka Babusi Melody urabazi. Bariya njya mbabona yica no hino. Indirimbo zabo uzi kuziririmba se? Indirimbo cyabona ko nayiketse mbaca gukopera ibihangano byabo kubera nca kwiga kuririmba nakiriye wanabyize mu ishuri. Yanjyewe nacica ubucace bwo kuririmba. Ufite ubushake? Kubera natangiye meka mike me 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 meka mike meka mike me 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 aho ngaho nari nikaka muri garidiyene ngera mu wa kabiri. Tuwani Anita Tuwani Anita Tuwani Anita Tuwani Anita Anita wanje ndakukunda. Aho ngaho nako ngako nagiye ndirimba uko nguko paka mu wa gatandatu. None uba wumva we imiziki yawe uzayigeza he rero sasa? Indirimbo cyanje nako nari nakarara kuririmba. Ntago wahagarara? Buryo uzajya none nta gitaramo kimwe naririmba izo ndirimbo zawe? Gitaramo kereka twakitekoye nta wundi muntu njyande. None se uzi kuririmba unabyina? Wabishobora kuririmba unabyina? Sa ngurimba kwa karirimbo kawe uririmba unabyina turirimba. Kuko iyi kamera ibintu iri gufata izarebwa n'abantu benshi. Buryo umuntu ararebye ibintu yakabikunda yahita guhamagara n'umutera nkunga kwishyurira imiziki urumva? Ibintu nk'ibyo ngibyo. Biriya kuririmba nanabyina biba byiza cyane ubundi. Ni nabwo bugaragaza ubuhanga bw'umuhanzi. No nkayo wize umuziki muri za garidiyene witwa ngo za mekanike ara ubuhanga bwa danje. Hanyuma ntabwo napfa kugira ko numvisha ubivuga. Uriya kuririmba mbyina kereka mfite ya piti yanjye nakagenda nyiririmbiraho nakanayitangira umenya kuririmba nanabyina byoce hamwe nanabivanga. Rero bakubwire abantu bize imiziki neza urumva hari uburyo ubikora nyine ntabwo bimeze kimwe neza nk'ukumva beat ako uyikora mu giti cyawe umuntu uri kubireba abantu bazi imiziki wahita abona ibintu ushaka gukora. Ubuhanga bwawe buhita bugaragara. Ubuhanga bwanje biba bikomeye cyane biriya kubera ubuhanga bwinshi washyizemo kabisa. Imbaraga cyo kuhanga indirimbo nahanje n'ubu ngubu ivuga ati u Rwanda kwacu ni rwiza, u Rwanda kwacu ni rwiza, harimo intwaro harimo intwari, u Rwanda kwacu ni rwiza, u Rwanda kwacu ni rwiza. U Rwanda kwacu ni twica n'intwaro harimo intwaro, u Rwanda kwacu ni twica cyane ecu no wacu tufite umutekano ni Imana ibiturinze nta wundi witurinze. Ndarukunda cyane umwana mutonya afuka ati woye, umuntu mukuru afuka ati woye. Ndarukunda cyane n'ukuri kw'Imana, u Rwanda kwacu ni twica cyane, u Rwanda kwacu ni rwiza, u Rwanda kwacu ni rwiza, harimo intwaro harimo intwari, u Rwanda kwacu ni rwiza. Iyo ndirimbo n'abayobozi bakwita gutera inkunga kuko uri kumva kuri kuvuga uri kurata igihugu ukunda ari cyiza nyira bita binumvikana. Ubundi wowe ubundi abahanzi nka ubundi igihugu cyo gikeneye. None se ubundi uruteganya ko indirimbo uzayisohora ryari? Iyi ndirimbo nimbona ubucoboke birakomeye cyane kubona ubucoboke. Kubona ubucoboke kereka bitewe ku Mana bikatetwa nawe. Noneho wereka nkwereke rero sibyo turebere nk'indirimbo izwi. Izwi indirimbo ya hano mu Rwanda nji izwi wewe wantu yiririmbe ku buryo na nyira yayibona agahita avuga ati cyo kozo umuhungu azi kuririmba aza tumwishyure n'indirimbo imwe. Indirimbo izwi oya indi ibihangano by'abandi bantu.
ntari oya kuririmba byo nitete mbiririmba kubera izimana wavuze ko gospel wawukiye kumvuna kucimana cyo napfa kukerace ntago nabandi kukuvuna mu ndirimbo kikacoce nako napfa kukerace oya uyimbi byacoce nibyo fresh indirimbo cacoce naba ngiye kwangi iki kirangano cy'abantu ntago ari ukucyangiza ahubwo umweretse kuyizi ku buryo nacaka no kugufasha abona icaheraho birakomeye buriya birakomeye oya ntago wabura hazira abana y'abaririmba inana zazo ntago uzizi koko inana ntago wayoberwa ubundi muhanzi nkawe buriya umuhanzi nawe nukuririmba indirimbo yiwe yarangica akayikira kunuca kuri YouTube yarangica umuhanga YouTube yawe yitwa gute mana faca by Ndicunguye mana mfasha robarimbe ku gitero cya kabiri handi uri kugwa nyine wa mugore ukuntu yakwanze ni iki ukavukara kandi niko nshaka kumva neza ubuni kari akantu kukaririmba ce kukaririmba kari akantu cereka nongeye nakaca kuri tine cyana konjana karirimba buriya kubera kwandika indirimbo nyinshi ari ukuntu umuntu nazibagirwa oya nako nakwibakika ikirangano cyanje cereka nongere nakafata umwanya nakayiririmba neza nakayiryoshya nakayisohora nakayita nyicohora uzongera no kuyisohora ryari kuko akaririmbo naranakumvishe mpita nagakunda iya ndirimbo ni nziza pe ifite ubunyunyuzi ira ndirimbo imaka imyaka 2 ahari coce 2 isohotse none se ko watinze gusohora indi wo indi cereka nabonye ubucoboce Nuwumbi iki ndirimbo nakiye nirimba yitwa Afurika iyo niyo nshaka kumva Afurika iyo kwagiye kuri Afurika Afurika yacu hoye Afurika yacu hoye Afurika yacu hoye 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 u Rwanda kwacu hoye u Rwanda kwacu hoye u Rwanda kwacu hoye 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 abanyarwanda hoye abanyarwanda hoye abanyarwanda hoye 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 abaturanyi hoye abaturanyi hoye abaturanyi hoye 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 ibindi bitero muca bimgiye ku ruhande ibindi cyo zabitubwira ku ruhande yetuye tunigendera buke buke none se ubwo ngubwo wowe ubundi uri guteganya ko ari we muhanzi muzakorana kuko abahanzi barakorana kugira ibintu biryohe aha tereka mu bahanzi bari bakiri batonya nk'abakiri batonya tukafatana tukaririmba ariko bikanakuca ati abafite n'utundi tuntu ku ruhande kw'akazi nawe mufite akandi kazi ukora ku ruhande oye mba nkafite nkora muri iyi kampani mureba hano iri kubaka hariya none se ubu ngubu nkawe ubu ngubu nyine kugira umuntu mukorana indirimbo ubundi kugira nyine mukorane wowe abasabwa iki kugira ngo mukorane n'abacapwa ariko iki oya nk'umuntu baravunice wakoze imiziki yawe neza iryoshye nk'irandirimo ngo mana mfaca oye nkiri irandimo buri biryoshye cyane rero umuntu ntabwo apfa kumwakora bokenye itabanje kukwishyura buriya ikintu yampaca cyambere nukuca kuri YouTube byonyine akayireba amara kuyireba akayito harya bya iboro bakobya YouTube be niri bagita usabuki subscribe ngo bayita bakuparitwe bayita iyo ukanda kuri paparagifu aho ngaho ukanda kwikakanu nyine kerekana yuko wamaze kukira abantu benshi bakita hajya sa sinzi ukuntu bakita ku rundi ruhande tukibuka ugomba kuvuga neza kugira bazakumva ko ari umuntu ubuzi gusoma ariko anatakaza izina ugomba kuvuga kugira ngo azakasndikeho byamaze gusobanukirwa kari bari sakaci subscribe ukora subscribe ku channel yawe babwire kuri channel yanje unje babwire
subscribe kuri channel yanjye. Kuri subscribe kuri channel yawe. Ongera? Subscribe kuri channel yanjye. Subscribe, comment na share. Comment na share. Kavugira rimwe. Subscribe to Tomoti na share. Subscribe inshomotsi na keri. Okay, ntaribi. Bagomba kuzajya kubisoma bakabibona. Urumva kuko uyu muhanzi azi ibintu araririmba ngaka hokoza abantu bakarira. Afite ijwi ririza abantu yo nguye. Ndabesha? Nakuri kubeshya cyane. Ntago ndi kubeshya. Kuko ririya jwi ryawe ufite nk'umukobwa ugiye kumuririmbira impamo y'Imana mu bukwe. Ndakenda umwishwa haraha yahita yumirwa ahitavuga ati ahubwo uyu mugabo wanyu gasanga yanze n'umugabo. Nambira kunda ariko nako bikunda cyane. Ikibazo cyo bahanze abakobwa babakunda. Abakobwa? Babakunda bahanze sibyo? Twarabibonye. Ungubu n'abakobwa bakurwanira byatari. Oya. Nago byabura ufite hit iri kuri YouTube sha. Hit wapi cyaranje. Hoya. Hajya ufite views zingahe? Mfite views 120 nukomeruka. Ibazi. Abantu 120 bose. Bose barayirebye indirimbo yawe. Kandi abagenda bayumvira kuri memory nibo benshi. Ni bacenya cyane. Nyina nibo ako no kuvuga ngo ubundi wowe sibyo bakorera imizigo myinshi uyibahe. Imiciko myinshi uyibahe kujya bahita bemera icyaha. Kandi kuyika telefoni ni ikintu cyambere ni telefoni. Mike ni ncubire kuri channel yanjye. Minsi na telefone ufite. Uje kuri channel yawe nindangica meye auko manga. Okay, noneho kuriya tugenda naririmbira abantu nareba muri kamera baririmbira akaririmbo. Baza bwira kora subscribe. Ni bate ibete pe gende mbaririmbe akandi karirimbo katonya turagenda tunakabyina mu muhanda no tunareba muri kamera. Birakunda nako. Birakunda no tujya tukabyinana. Naye ndagufasha tukabyine. Kuyo abantu batavuga ati bajya kubona subscribe kuri ya channel yawe. Kuko icyo bagiye kubikira abantu bajya bayireba kandi ni benshi. Abantu ni bayireba bahita bajya kurana ibihangano byawe. Birakunda nako. Birakunda. None rero sasa ubu banza byamba kore subscribe kuri ya channel yawe. Je mbivuze ntago babyumva neza uko nge ntari umuhanzi. Tangira. Kuri channel yanjye. Yitwa gute channel? Mana facha by Ndicunguye. Bakore subscribe kuri Mana mfasha by Ndicunguye. Akazina kandi Ndicunguye bora ndakubwiye ngo kigite. Yako karirimbo. Akazina. Nuko na chache kuririmba. Chaka kuba nakarakatimano yanjye. Abahanzi bagira byinshi nabo. Isani no gukora yawe imiziki. Bakora imiziki naho ugenda mu modoka yawe nkiriya. Kandi njya mbyumva abahanzi bakunda no gukira. None ubwo hagize nk'umukobwa ukwikundira. Shaka kwandikira. Yagusanga yancanga umunda nyubyukuri yanca nako namukarakari cy'urukundo. Kubera nuko wafata umwana wawe. Oya ugomba kumwereka urukundo. Ibona ko urukundo ntago rumwereka. Nakumwereka kubera biba bikace cyane. Abasitari nyine nabo bagaragaza urukundo cyane. Uko iri umusitari agaragaza urukundo cyane urukundo bitagenda neza. Ugasanga mugani agushize mu makosa. Uno kuvuga ngo umufana wakubwiye ngo turakwemera uhita umugenza gake. Nuite cyane. Abasitari ko mwaragobi. Uno kuvuga ngo ibaze ukoze interview ukoze indirimbo ya mbere. None murakora nk'eshanu na televiziyo y'u Rwanda zose zizaza. Yari bitakunda cyane. Kubera Imana. Dukubita akarimbo tugiye tunakabyina sasa. Mana mfacha, mana ndengera, mana mfacha, mana ndengera. Nitwa Ndicunguye cyankorote nakanuruka kutiti kinyoni mu muti. Nitwa Ndicunguye cyankorote nakanuruka muri utakara yambe. Arukuno yepfo baranyanje yiyongiye kuramba cica umukobwa arambenga hawoca arambenga. Ni Imana ibibici na wundi ububiti. Mana mfacha
mana ndenje mperuke kuca kuramba cica umukobwa arambenga mperuke kuca kuramba cica umukobwa aranyanga ni Imana ubiki nta wundi ubiki mana mfasha mana ndengera